DLFM 106.9. Kasia bono ni eha na yenyina yetie. DL News. It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwapa. Tumilika share yen ewo Facebook and YouTube na yamfa kasebo no enchiri mankasa ensomum. Yansha kasebo na se enfenfinifin mantemu na awrahosama abeto de kasebo pono so enchiri mam. Desert tanker bi a efiri enkabupre mantemu na nani echre eye takrade quantum points we ne ba quantum points wa akwakwade na abutu ma mekasei echre na yatofom mejadem a ne nyina da etimi ahye dwobe na rahosem yi esi ene brada obenim bosoma yemu ne toso donson ewo mfempem me na do nsiam a mekase de chese owura bia ono so no twoba adwuma bia na wo ya ene ba ka ho eno ye beka ne se sport kama amanfo kodi de wiema no num bi kama sa wa ya adwumanya yemfa ekobeye emfinhia pore de onum tamni ejana tom ama ne nyina da ha machi no num ba kumpo anka ne nyina etimi ahyedwabre kram na enka ne kire mu sei o hyenkene na wotwi eye desert tanker no okodu Porten Junction ewo Gomua East mensenim ewo finfin mantemu no o kire mu a na de aduro no ekwamde no enteje onpake kwan nchen kakra na nkopa bibi nka na no na nka ne kire mu a baabi o opake eye ehye no na hɔ ne yesanim ente hɔ no ma pɛ na desert na tanker no edane butu ye na ejadto mu se na srew ene nya sem kuma enipamro be koto ye ne so na eben biaye a owura bia sesi hɔ no mo kama ono no ɛhɔ no de ne chopa ejatu o mu a kyesanya sem kuma tanka ne nyina da ene chopa no ba kokora nka ne nyina da etumi ahye am empanifo antumi amfa bibia da efemfire mum na onyamfo Hassan Amidu ono ene ye Gomua East mensen no kwankyerefo peni edema asoye bomade ahwe atoye nkyem buafo dwumade esuo mecha National Disaster Management Organization NADMO o kirema tipa tanka na se desert tanka no odu ho no mope ene oso we de agya wa bre enti wo sie kopa bibia kana no a na afofia nto ata tanka mu no butu ya ekokoto eye point choba ni ma mekese ni nyina da etimi ahyekram na o kirema empenifo mamadian efri Gomua East Central Police Command ana afin so Ghana National Fire Service mekire odumja adwuma yekuo no ena no wachi ba wo modin akobbo aye bo modin asoja na mekasi digya no wonom etimi etum nom na kwankyerefo peni edmananmo me wafase Amidu ekire mu sei obesre adehwem Gomua Porten Junction ho so sre mo ada ewom se gya no madum de nanso eye dizenti ebetumi adia wunti won hwe no biada entumi ammo amfa mpeni ba bia ejano etode sem sei edia DL kasebo your friend me Honorable Hassan Hamidu me NADMO director Emma Gomua East me NADMO director Emma Gomua East yenya ntie say incident bi esi ewo mediation mo frɛ ho Porten Junction ampa incident na esi no petrol diesel tanker na ofi Accra obana say ekomdi no amachi no ekomdi na opese on park nti o park ye no o si form na say baby o park ye no na there's a slip na car no 10 year car no 10 so the petrol diesel ni na egu form nti baby a park ye so na choba bi wo ho choba bi wo na omo so ma selja so eja no diesel no any eja no na de omo ntimi hia nti ma o ni na hia nti hia no omo frɛ around 5 something omo frɛ no have to call upon nearest director so any my staff ni na ye from me na omo na begina na eja ye na e ba na bibia police hia ye be hia Central East Police that's Governor Commander and the fire service hia de nyame adun bibia solid amai hia de in fact ye ma obi amben eja no mo there because heat ni there e da so wo car no because diesel and diesel so there nti say petrol she slow by slow nti ye ma obi almifo no ye ma obi amben bibia eja no hia ye ma obi anko so bibia intertisia eni a wote ono ye kwankyerefo peni edema atoye nkyemu buafo ku a enkurabata no ewo Gomua East mensenim ewo finfin mantem ne den do no nyamfo Hassan Amidu ena wote ni nkan na eno wachi na Mr. Ebo enimfo ono ena make say point choba ena fi sport no eye ne dia openi kyerem say dwumadie no
wabɔ no ho mmɔden a wɔprɛti twɔba yi saa bɛyɛ 48 years mfinhyia pɔde aduanan nwɔtwe a abɔ ne yie paa na wɔkyerɛ mu ahomakye bɛyɛ nonum na wɔte sɛ agye ta sɛnɛ tanka bi abɛdane abutu a ɛgya dam wɔn bɔ mmɔden yɛ deɛ wɔmbɛtumi ayɛ bia nanso wɔkyerɛ mu sɛ biribi bɛmpo ɔmantumi amfa bi ɛmfa ne twɔpa anim ɔkyerɛ me kɛsɛ yi mpɔnkyen ne nneɛma ahodoɔ ɔma mmɔde de bɛyɛ aduane nyina da atumi ahyɛdwa bi a ano ɛde ne yɛ popani kyerɛ mu deɛ adoro deɛ nkonta ato bentum enti ɔbɛsra Ghana de hye mo a mowɔ mo mmɔden amɛso na sene fi sɛ mekɛsɛ na dwumadie nyina da ɛna ɛkɔ yi ɛka bɛfie nti mo amma pɛ ɛkɔm ɛbɛtwa wɔ no ɛna adwumayɛfoɔ nyinaa wɔfam ɛbue ne info the point choba me start choba 48 years odo amachi bia mo sorry 2 o'clock na me yemi bibia me wia na workers nso ho aboton 6 o'clock anapan na me wia amachi bia me wia ijena mo kon nti wa mama bre nti me ba bon ma abada wo choba na yi mo me the grace one mother nti nda amachi me da wo ma na muda mada muda tank bi meti na aboton chewo boom na me do to mo na mo sorry nti mo sorry numu no wa 5 o'clock 5 numu na we dem mo ko inside na ma den ma kwa kese se wona workers wo ba aboto nti by 5:30 me say o ma na mu de ije kese kwe mu ya e blue o dem o ja to dem o ska me do na ma ka dem ko kaso ni na asu mponcha no ni ya asu ni bia asewo choba o nti ma se aban na nadbo penfunde wo ma yam mo because nzama scanner nzama bibia ba asu mo choba asu timas mo so afra nadbo penfunde wo mo dem no so also ni ya fa bibia wo fia ha ya fa obia am de wona wo na obia anyim Lumba Junction obia anyim win ba town obia anyim obia me yankofo bia ba nti mesa me yankofo wo win ba de wo ma yam mo oh eni akabo eni ya wuti ya Mr. Ebo Enimfor ono ena the point choba any sport eye ne dia ewo Porting Junction adwuman wa ye ne saa fomfinhia pode aduane anwotwe nene fofia ntoata na wadwade abamu am desert tanker dani abutu aba be hye choba ni nyina se ho nyina ye kase ni papa yi de obedi mpo eden enti ode adesere e de ato man ni mmeboa ne fi se de asie no empani se account nanti na aka ato ahokyera ba na no wachi e na de hye a wono mbo moden a ekoboaye ewo Porting Junction ekodumja no echire mu se eja ne to ho no mo no je se mu ye den pa wo mbo moden efre wodumja enkrabata wo wini ba na so mo beduru ntem nadmofo so kura mantem to manka so mbo moden adumja no mpo ansa na mpanifo ba na so mu chire ma edwuma ma ye ne safatase bo ma ba so pa fito makonkoden aboa na matumi aso ejina no dem na me te se ma me mo frɛ me se tanka ka bia be tofom nti me pie no na me panta we she nti be 2 minutes later answer the gas no I say leaky answer when you explode na ye dwa na equate nti later na yes no ye ntumi nhwe na dan na de ne nhwe sa na ye buy na ye be dum gya no answer before fire service neighbor but what me is pie ni de an she ba no ne store ne kitchen ni de ni na she sisi ade ba ni say ye ho hwi na store no so wo ya we emunya me nya she kitchen so emunya nyina hye nyame adum fie ne de anhye enti no de rade asese fie ne de anhye me ba 620 saa time na me started fire service o mo amfa ana me usem bi mo fire service win ba for na ma wo mo from wo mo ka che se wo mo from wo mo so mo ba like around 7:30 to 8 no biansi ya enti wa wo kuma say na wo mo bo aboy ma yedum jana before fire service wo mo ba ti fire service wo mo ba na ka tanka ka no bedum jana na jana yedum jana ewi ka ni jina wo wie ye no esa balance na wo ni ti no ne tank na wo che ni tito form so all at once na fi start here then air split it but so lucky say jato but driver no to me see form e me fie na e opposite to where baby at katanka ne to driver no to me ref yo e prompt wo mo say eje bi say here then e ba so your word them and the only ye no bi engineer ye nti nukre ni efi all there for now there make me aka say we know about no casualty for now and a tanker driver on na nenam and then yes accident no it wasn't a head collide or something but just as on one kasa na na wa bre and no free ni lane mu and so lucky the free ni lane mu no abo ni construction e cost no car no to me gina na mo ejia isa balance ni wo mu nti no na chi tanker ni ye den etito form and at once ga to but so lucky baby I just see your Porting Junction you watch up by Porting Junction na your friend the point na nim the point pepe na nim pepe na de ni see ameka the point choba na emu nyina ahye ene de asie no we ya de hye a wonom ewo Porting Junction ehu de sie nyina wo mra
desert tanker dana butu ene ni nyina da hye asan kwa kwahye the point chopa ene restaurant is ene ma ka ho nyina no ni nyina hye no ena wote wonom endi meka se nya de a okra ba kumpo eho kan mu agapade na dodo na no ahye ni nyina da atoro nso nti enrada na yetema prayer na mu wiem etetoye nipa mienu ekire din ena nso gomu apoten junction eja dem obi bra wa bra ne nkwa na nyina 48 years dia ye choba mponche wa mantan won bekum o ma de hia ba wi Agyei Sikapa ne botom ni nyina hye ekaba sika de bia fire here fire there see ya sha see bio ya sha see say ya na me ka say we ne de nka fire no ekona ka kwanhia no na ka ba say no sisa sa na o ma ne tie fire here fire there accident here accident there nyame hu ye mobo wate ahye kokeke na mponche na papa yi akoto a odi be ye aduane ma ade hye nka me tu kwan awofa akọ ma ne twede no machine so dia hodo e no keka ni na ahye na eyi diesel tanker eyi driver no nso no o park ya nti at least ho no sane he wo ho no nti na park ye eno ni asem no once I sometimes me kasa wo nam ho no ma obedwen say driver ne ohun ono we yi nani kura mpo de obe wansa kan ne na ebe what the somo akobo Satan ya enye ye kofi fa video no to su bi na Ghana fo mehwe enye yizo Satan no Satan wa ya enye bi ne behwe sa de agya na ehie emu aya wahuno we Satan ye ho hwe wo park at least e se ho ba bia hyenkani wugina e ho ye saniem omo chense ho na am say sloping kakra no watumi agina wonum ade so no ogina wan fa bo bia na bibia na bo de enye je se wotumi mfa bo nchoke because e ho ayi omo wo we bia ai se dui omo timi de choke na to say eno ne ye saniem abete asan ba we no on say ho na ye sloping on say kwan ne nchen ne ho ni slopi e ho ni slopi no enye se wugina because car no on say achia isi enti adane na ebutu omotaye sade ne Kwadwo be wo saka si honum na ka ne na achia wo na wona na ka ye ntofem enso mo inform ho omanya park ne de o Satan so nya hwe we senior onim ho hwe ye besere mo aye mo mamode amaye mfa ya adwen nya adwuma kakra obi agapade ni nyina na ekoi e ka sen sika ye nto aso Yantoa kase bone so na dom kase no amra hyebedwam ade nsema todwa echemu se eye nsema eye dom keto mo wo eye amra hyebedwam me kan se 130 million Ghana cedis no mo fema applicant ya disqualify wom efa ye recruitment exercise no koso e wo manga na mu na nya de am betimi aye se edwuma no esan se ye MPP amemu na se no mo so bo modern aye recruitment exercise ni bi na applicant ye disqualify wom na nya de omudi omusika de ma wom ti afi ade nti no mba be ka chom se edu omo so ne yatimi disqualify applicant no mo so mu 130 million Ghana cedis enfa emma wom nti okasa e wom hyebedwam endrada eye obenembo so me ne de tosudun sia e wom fimpi mienu ne aduonu sia ne mu na ye majority leader Mahama Yariga edi todwa na ochemu se ye niema eye minority for e kan kra de wonti ase e wo so omutimi bomodin ade o ma adwi nina ekokwan yo mbefa so mbepa ndwuma ade ama ye mabuno mu wo man Ghana mu na o ma hwa ma Ghana sikasem so etimi akosoro no as a recruitment exercise ho samo kwa no mo ka na applicant aye say ana recruitment ne ye scam ana mo form sika ma wom ana mo je mabuno ni sika di sansem ni nina no mbetimi ade ato nche na o ma bomodin ahwe kwan ya mpuntudwuma ebetimi akoso e wo man Ghana mu na eye Mahama Yariga esan so editudwa echemu say ye ginesi aban na si so obefa applicant by 500,000 na yade a ogitumu ye power person say betimi aboa ama obi biara nso etimi anya akwanya no e wo recruitment process no koso e wo manyimu. Mr. Speaker, I've heard my friends on the minority side mention at press conferences that the Interior Minister should refund. Mr. Speaker, they did the same thing. Advertised, people paid, and they never refunded 1 Ghana cedis to anyone. I have hands out of this house recording proceedings here when Ambrose Derry was also hauled before this house and asked the same question about refunding to the young people. He did not. He reserved the money at that time, about 35 million Ghana cedis. It is there. It's in the hazard. So you cannot be discussing refund now. Let's discuss how we can fix the economy so that jobs can be created for all these young people. Whatever stand you want to take today, we will show you that yesterday you took the stand that we are today and you had no problem with that. You can't all of a sudden overnight change position and say that, money should be refunded.
Enwechi ana majority leader ye Mahama Yariga edi tuja no chemu se sikapudu omo se ye ewo cathedral ni mu no kombe bomodia timi edi aye nnwuma hodo afa mebu naguma ebetimi aye na so cathedral no omo se sikapudu no omo ntimi amfa mie nnwuma ama mebunu no. If in the last 8 years every year we're able to absorb 100,000 of them, we won't have the numbers that we're having now. In the last 8 years, if we're absorbing even small numbers, the cost of the cathedral could have established businesses that will employ many young people. The cathedral, how much money did we spend? All the waste, the money that was spent on COVID, if we had channeled those monies into finishing the one district, one factory initiative, can you imagine how many jobs would have been created? Eni ya uti ye majority leader ye Mahama Ayariga na ne krakramo anadom kuma ne ba ne dini ye Alexander Fenyomakin ekasa na ochemu se reset agenda na aba na ye na adwen so obeye na ya de obre na sesan sa de nti na dom kuma no kasa fa ye recruitment process ho no mo yi omani no mo bu omani agu asem na mo ka ne so so mo bo mode asem mo so nsem na ombeka no ometimi aye bibi e de afa ho. When a system does not offer certainty, it must obviously be reviewed. When a system does not offer clarity, it must certainly be reviewed. But if we would always go back and say, oh, yesterday something happened, it was not good, so we shouldn't talk about it. Mr. Speaker, then what is the essence of a reset? Your slogan is reset, and I'm saying that you are now asking 200,000 people to go and pay 1,600 Ghana cedi each, when in fact you have only vacancy for 5,000. It means 195,000 people, Mr. Speaker, are going to pay 1,600. Multiply that. And Mr. Speaker, in the end, the desperate youth will be frustrated. Dom kumane banu dini Alexander Fenyomakin. Yentua Kasiabono so na yegyina mu wa Ghana mampeni baramo oboata Adjoa drama ni Mahama endrada odensem ene adesere ede ato yenuanom eye enkremofo ani me se obesere mu ada wiase nyina ade ba akwa ani ku hu yipa eyasomdwe na nansen wohwe oman Israel man no na afin so US man na me wofase kuma Donald Trump anamo bia wotuo no ehu pa ekoso Middle East wanom ene Iran man no de asiani no ehu yipa ebetimi asai wiase nyina ho ba monsem ana afisa so gye woni nti wombo modin amom paye pai mu oten no momfa ma wiase nyina na asomdwe mra titiriw efa wonom bosumi akwantu kese a ye be friend sɛ Ramadan afa eye akwankyere mutu no mo ho mpae ne yakopon emone wiase nyina entem din Ghana mampeni baremo oboada Adjoa drama ni mama den sɛ to dwamra yenuanom mosremu foko pie mo dwibri house a omone Ghana mampeni ekodi nkomo ne Ghana mampeni ekyire mu sɛ ene wohwe hoya ekoso Middle East ena efenso amama hodo so no ehu ye pam se nyankopon amam ne egya no a aso sese na num a ebetimi akofa ntokwa de abawiase nyina ebe ha dwen ye pam sunsanso obeba wiase no ano be de ne ye pam Ghana mampani ekire mi se ne onyonko abodwe se ne gyadam a ebetumi abesan amama hodo akente no obesre ye nuanom enkremofoi mo akontu kesere Ramadan yakopon ya adoma next week mo de ba wiye no mo mpae na mo nka nkyere ala se omwa na eja aso wa Middle East no entima wie se be ya ba nkofa sunsanso bone emfa ma wiase nyina ho ba monsem na afisi kasem so entimi enkonkoto ape Ghana mampani ekiremu a twede amponyankopon ebetumi afa Ramadan akwanche kese yi so aboa na ntokwa ene hoye ekoso wa Middle East no etimi abrase Ghana mampani ekiremu se owogidie se ye nuanom enkremofo ana afiso Ghana fo nyina ya adwen baako na komakro ekwanyankopon anim kukuam mpaebom a twede amponyankopon betie na boama enkunimdie kase atumi aba enkebom mapa ana afinso yedi aba ifiri se ntokwa ekoso yiyimu ne mpapamu bape na Ghana yantumi antachire na sadwebrew ama ntokwa ekoso no hade bebrew man no enya semkuma. You say you are a true Muslim or you are a true Christian and you are hard of heart, you are unforgiving, you are wicked, you kill your fellow man, you can't call yourself a true Muslim or a true Christian. At a time when many parts of the world are faced with conflict and uncertainty, we must continue to protect the peace and stability Ghana enjoys. I humbly ask for your prayers during this Ramadan for our country, for our leaders, and for other parts of the world that are afflicted by conflict.
especially the Middle East. We're all concerned about what is happening in the Middle East. The conflict between US and Israel and Iran is affecting not only the Middle East, it's affecting the whole world. And so we pray that Allah will touch the hearts of everybody involved in this conflict and bring peace to the people in the area. Any awoti ye Ghana mampeni beremo boata John Dramani Mahama. Yentwa Kasiebone Suniembonremu ewa Santimantema na tax force edema NDC amanyoko no ewe jeso asantimantemu akoloke eye office edema National Health eye Insurance Authority omo manager Alexander Nimako echemu se nyade ombema ne kwan amanetimiere office onom akoye na ejumesa nso muhu ni se nyade a ofri eye abato mpesua ne so na emom nipa onu free ejeso na muhwe mu se nko no no ebetimi aye manager Ediama National Health Insurance Authority eye omo officer no ewe ejeso na sa dwumedie no ekoso endro Adjoa Agyei mbosom ne de toso eye dunsia won fimpimienu ne aduonu nsia nim beya anopa ekwa awianima na chese omukọ office no ma na manager mpo na nya de wadu office and the members at the tax force ne bomodin akọ office on the straight ekoloke eye dan na wo honu na echema enya de ambema ho kwan ama eye Alexander Nimako etimi ababo adwuma ewo office na Abraham odu hono mo mokoto office nim na chese dwumade ekoso ni na enya de a omoye ahohwe na emom eye manager ne office na omu chema enya de ombema ho kwan ma Alexander etimi ababe adwuma esan so mabom ho modin ye papa amendi samanyoko na ba benya konya no atena so ene wo hwo mo boa ye ni na chese nya obi enya de ye yi emu ba kumpo na chese Alexander Nimako ono no emfisa abato mpesua ne so na makwa akofa no so mbeye head enfema jeso eye National Health Insurance Authority office ha adwen to mo sre NDC mpani for sanso no mo kebie wom se omo mode ano munyi eye Mr Alexander Nimako emfisa position no na mo fo obi a ofri ejeso abato mpesua ne so emfa ensiso mohu ye oha ye na ye ejuso NDC tax force ena mohu ye oha no ena enya body so esan say na ye wo manager e wo ha a health insurance manager ya promote no edi no call babi ye nim say NDC ejuso ha ye kunkunde ena ye ba power enti definitely mpanyimfo na omudi ani ma ye kunkunde no ye di bebri e be hihye politicians no wonso ahwe nkwala na omuofu ma omuye party mo adwuma no na omudi omo so ahihye ono obi akoma to niem na mom ye nka bi hyemu ye manager ko ye be ma ye nipa ode ye nim a ofri ejoso ha no ye kofa obi efri babi ede no abre ye wo ha so ye operation bebre bisa ejoso ha ye ni kratini ya obitima hwe health insurance ha ye wo bebre wa mpanyifo na omudi ye ni ma ye kunkudi ma party no ba power no bebre wa obitima disadwa no na adenti na omo no bu ye ma omo appointment bia na ye kofa obi efri babi ofri ba no health insurance ye nkwano ko entini ye de ye kasa etiawa ye ni panyi mu bia eti kasa bia de ye pen say ya ye kunkudi ma party no ba power no ye mpa ye panyi fo no bi hyem na se bi o ye nkwala no so no omo ani no mo hwe ewo abusuapo de nti anopa ye wa ha nyina ne se ye nyina ni mu kodin a endi samoy ku ye ko ye ensem a ye ko fom ko ka kire ye manfo ansana omutu omu asi wo asoya ye party aduma ene party na ba power adweso ye nka bi nhye hu ya ne se health insurance position ato a ye de obi aba ba hyimu ha abra constituency ni enim ho hwe party ni enim ho hwe empo se ye be yi kura ni enim ho hwe kura nke ye nyi bisuni emaye obi a ofri bi so ye su a ohun si ohun se su na yesu no wote yesu enko ba se na kofa obi a ye nim ni Eni ya uti ye tax force at the National Democratic Congress ayi trinity afrani say NDC amanyoko eno ewe ejoso asantimantemu. It is a say no wanom director no penny no manager no mato no office no. Ai omo malinko ye juma. Yo yate. So man dey say ti ho ani. Na yanto akase bono so na make say ni coalition of unemployed graduate with disabilities. Wonom ye nipa hodo a wonom adwunum abobil pa akọ school agentete ni munyansa enwoma mu ni efie nyansa nyina mu kitabi nanso twede yampon yankopon ene wo mu afofie nti wo madide wo ni pedua ho obi wa nani ebi nsa ebi ne nan de se nti o man hu ni se wo mo ye nipa asabe wo mo ye nnome ma ye de wo mo ye hwenye yie nti o man Ghana adwuma bi amfo mo adwuma na de hye ekirem a emu oye pa na mpanita sabe
se anka ni wachi ase agro ye de ni senti o matena fie ache won ma brepa intam no kokobo de aboga na mpanimfo se nyankopɔ ya atoma obenim bosuma yo me de toso adu ni nan eye branda ebai won beto magu montene so ayo ya kire vise mpanin se wamfe wo se na wafu aya wo ya obi ahu maboda na ensantwerefo nhie ma mpanimfo fra ye ndrada na yo benim bosuma yo me de toso du nsia ene kuo no wamu coalition penipa da wo ma no eye mame princess eye mensa ekire mu se emu a yete sabe obi atumi akọ school abo degree kita ne masters nanso wadi dem nti o manyim yemfa ne nya hwe kra ye mame ekire ma man Ghana amamra no ohwe Persons with Disabilities Act na 2006 Act 715 na ekire mpefe se o manyimu empenifo makwan na obi a wadi dem po no yama na kwanya ba pepe se de mani po no so wa hoden kwaba ne pepepe na obetuma ya adwuma ne kutodi a wonye na no ane se na ame nene enipa qualify so onkoya adwuma ewo babi bia obetuma ya adwuma nanso yama na kwanya yi ade hye kirem se asem we ya de a etuatua so na ha adwenye pa ne senti wo mosra Ghana mampeni eni omom ka biewom wo ma ho kwan na o man Ghana mla ne nya adwuma na ade hye omogide wo mosafata no yemfo adwuma nte sa de a brother be o ye kire ombe ye no enya asem kuma wo manyim respectfully present the following key demands. 1. An immediate and clearly defined roadmaps for the recruitment of unemployed graduates with disabilities in Ghana. 2. The full implementation and enforcement of the provided employment quota for persons with disabilities across the region. 3. The introduction of effective incentives that encourage private sector organizations to employ persons with disabilities. 4. The removal of systemic barriers within recruitment processes. In the absence of such a response, the collection of unemployed graduates with disabilities will have no option but to exercise our constitutional rights to peaceful assembly and demonstration. Accordingly, we wish to inform the public that on Tuesday, 24th March 2026, if nothing is heard, our demonstration will be staged live and definite. Eno ya kire no omosi ye nipa Paul nso nyimpa na ba ombe ye bi na empenifo hwe ade a won mapin hom eni a wuti yo no ena o my Ghana mu coalition of unemployed graduate a won madi dem wo manyim on na kasa de ma won den e the princess mensa ne ho ofepa ne voice nso mu da ho a na dwene ye adwuma pa nanso my Ghana system poor system and bad system titifie kwa na eno achi na persons with disabilities ade hye o madi dem bi e kire mu a ehu o omanyim adesho modi dem asem omuni kamafo omu kirem a womma ko school pa ye ka no academic qualifications na se PhD anasa master degree omu obi pa nanso akire din omodi dem nti opani bia hu ombo omu kirem a ho kire aka won na no wotene ebi kura kirem a nanse omadanfo ba ko no so akọ school pa wabọ homa ene school of law just oman Ghana mrai wa wiagu ni trimpa ni di afraid o ka kira omo se owie school no wanya adwuma nyo beku no ho be hye ne ho akonfo omo kire ma opani wa wie school ampani ampa wanya adwuma agenti ode ahoma hye ne kon eku no ho age ne kra e de afiri atiafo asas no mu kire ma emu ohu pad ma wonom se ye betina omem ne ye wo mra wo mem na sabi koblane betina ase a hwe mra ne dia bo ni kye se dwe na emfa ho na ade hye mamoden a wonim de nanso dem de enti omo mfa mo adwuma ade hye kire mu oja wo mu nim se Ghana mampeni John Dramani Mahama onim de pa na oyade na neku omanima ho ye ne sente ombesere no de do yi de e ka onente na aka to omampeni so nya ne naso waka no mo ade hye mo de na fi se wo mu ni kamafo omanyim Ghana mampeni yenim so odwen ni pe na odwen dem di fon o shebo azan ye to abama ne say o ma 5% quota of employment be obey in the public sector no what is that 5% no e be man di pay them. Can you imagine those numbers as empire the year DLFM, so what we are saying is that o mampeni why ye free tertiary why some of the things but say nipa no be go school na wie no abet na fie for 10-15 years e bi o mani me bi gina ha mi ho ade e bi ne nan
obi ne nsa a omakosua awie ebi kuta masters ebi kuta PhD ebi kuta degrees ahodo obi te say me kuta degrees mienu from the University of Ghana baako in political science and philosophy another one in law me TSC me da so our Ghana School of Law me professional course abe lawyer ni kase pa wo man mu nti sankrofo ne ye come master say bia te fie num a ban for mo adwuma sabio ye nuanom ne bi wo ho ma ontumi wo hwe last 3 years a boy baako ye ne no school ka say o wie school no enye adwuma obeku ne ho so apa weku ne ho yes weku no we me kan no kwemu ye fa na Fred weku ne ho wa gine craffinis because of adwuma because if you know one e to de aman mu wede he says you try atade show sabio you try credit and now you use phone me phone ye kura smartphone me so me chat me to data enti kwamba na me faso na me so sabio me ye we yes government mahama yes raw and said den sayem enimeni ya wotemen de no enimeni ya mai ma wo inwoma wa hyase a na ka wode kɔ no na ka ye fe ye ni so but manye ma gwei and the strategic government yes DLFM 106.9 we ayo man Ghana de hia wo mbodi te oni pedu akwa ho no na wote wonom akwesemu yenyina we so na yankenka madwenkyere ni bi emfa so mawiai me wo fa se piaga diaba na wo kyeremu a de yankopon se Ghana man pani dada na de danko akufu ado ote ase no hunu se de mamuo no kro wo fa se we de na dola ya Agyei diaba na wase o maya ha o Sammy B ene Adjoa Agyei Sikapa ohwe life edi free Christian village achemwater news no eja wom na watwe ne krankase mo dija e de atoato de aba na sanso na dola ya Agyei diaba na so oh this fire matter de aw ehu fire here fire there na Bernard Owusu ansa diaba na say it's so unfortunate to say diesel driver no watumi akwakwache choba wakwache ni nyina sa na mponje ankaja yede wo ho no manka yebetu kwan akwa bibie ni nyina ayekwa awrade hu ye mobopa wotia life edi free abase choba dan someone Ebenezer down medase me wofa se Bernard Owusu ansanya menka ho pana na Adjoa Sikapa wachia wate me wofa se na Kofi Parliament dia ba na wase de bia ye twan asemboni bi si ansan ye hu biribi ye o man Ghana de pa na ha yen ohwe life edi free agona bobikuma apa na naba Donald Frank edi aba na wase odan Nyankopon ase paase obiada ho antumi anka ewo desert tank na ejato mu no sanso na naba Donald Frank se ohwe life edi free tema community 2 medase me wofa se Richard Ahwede aba na wase o maya ha o Nhyiraba Kwadwo Sammy B ene Adjoa Agyei Sikapa mo bo adwumaden esoma man yi pa ka se bone eye official emu odesa no manama na enam DJ Ghana man fide ni so obotire station ya friend say DLFM next ode yasna adwumaden ayebo wase ka se bo no eye wona po bam ede adea na ode atwato na Richard Ahwede aba na wase ndrada ne jada tema enanso gomu apoten ejadem echina hefa na ekọ ehu Yakopon ehu o mayi mobo DJ Ghana man enum nsem ni coach afane de aba na wase coach afane ne no kyerem say Ghana man pani John Dramani Mahama yero ho na ya adwumaden som Ghana wate eni na Ghana foto aba ma de aka no menkan Regina Buadi de aba na wase o maye ho wo fa Sammy B na Adjoa Agyei Sikapa in fact mo bo adwumaden esmo men so mpa no hwe live e de free achemwater market odan Yakopon ase se nipa biada eho anka ewujana eto Porten Junction ni Mogomwa East mensenim Emmanuel Asante de aba na wase o maye ha DL News in fact o share live edi free Accra Medical Center na o say den yanka nkyere NDC mebu ni so munya abotre na Ghana man ye nyina ye de na sabe abanya ba na se munya adwuma ya ne nkyere se monkoto health insurance office ma de amoye no enyente be ya munyain we aka se bo ne ye nyina we su ne yemfa ne nyina emfansi emusemufo ne ya mace mebere ntwe ne se mu ede ema yen Champion Taylor ede ekopie mu o Facebook na afi yitima kasebo no wonya bi ehwe ye DJ Zigibi Mr. Samuel Akwa echinchim kasafiri nfuru madusum ya wiei akenkafo ye mienu edi ameje so ye wofa osi ade ode one at Nhyiraba Kwadwo Sammy B mabodin ene bantwere bo nana otafirija mene mo wofa seba Adjoa Agyei Sikapa yes so a me wofa sikuma akire mo hima radio mu ya santoa Daddy Lumba nyumo dofo ba akopɛ obey eye de adwumade no ode ba ene edaban na ebnada enti dwumade ne friend say give and take enti wo de ba no aye den wa ba beje wa mfa bia ma ye sere unya hwe ena ne ho asamayen one me wafa se kwame yefum ena afinsa ho fadua sexy journalist dwumade ne mu odesa no manam fa dimbra ne ye nkyerase emre sem imamu nyina mo enitia adehye give
us P capsules. Give it to me, baby. Give us core capsules as well. And money me na koko yadie. Sisi yadie amamanya yem timotete womono. Yedrono no manumbi amama de me hon. Give us core capsules. Mrs. Simoye ding. Give us core capsules. I give it to you, baby. You give it to me. Oh yeah. Hey. Give it